Nanon tabi na kay tiko nga buwan na kalon siminani ko. Balik ko sisu na iwalin lang kakeda nga. No mo itabi na bambauta, no na itabi na kalon na takatakaman. Whatever problem, financial problem, or maybe sickness of any kind, because miracle do happen. From MaiTV in Turek and Suva. So I say hello to our nation, Fiji, and not forgetting to welcome the Prime Minister of New Zealand in our nation. And it's beautiful to see the leaders of nation coming together in what is business to both countries. And we welcome you, madam, into our nation, Bulaminaka, and may God bless you. To those viewers that you are watching us on this program, Miracles Do Happen, remember this is one of a kind of a program in any television station around the world to have the live prayers, meeting your needs in whatever areas of your life, not only sickness. And we've come through a lot of testimonies after testimonies after testimonies every day of Miracles Do Happen, that is from Monday to Friday. So I take this time to welcome you in the mighty name of our Lord Jesus Christ. First of all, we thank the Lord for this opportunity, the platform to serve the people of Fiji with prayer. And whatever problem that you are facing, we can only offer our prayer. Number two, we thank the television station MaiTV for this program, 11 to midday from Monday to Friday. We thank the CEO, Mrs. Rachel Levu, and also the director, Mr. Stanley Simpson, for giving us this platform to serve the people of Fiji. And we are really blessed of this platform. Not forgetting the transmission team, the boys that are working very hard here in the studio, from Chonati, their leader, and Teto, Taltalangase Teto, Wangawakatonga, and the boys. We take this time to thank them for this opportunity. The last but not the least, we thank you, listeners and viewers around the world, because we are also live on Facebook, not only on My Television Facebook, but also on New Methodist Christian Fellowship Facebook. So share and like us on your page, and make sure that your friends, your relatives, your community know this program, because this is the program can touch and heal and restore whatever situation that you are going through. So once again, we welcome you in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Very special too, this program. This is the first time Qase Biu Colati. Hallelujah. We welcome you in this program. It's his first time here, and I believe he's looking forward. For the relatives and the friends of Qase Biu Colati, expect, hallelujah, miracles do happen in your life when he pray. Qase Manoa Tukuca, Qase from Lami Rua, that is Delena Basin and Donmai, right up to Lami village area, and Qase Viliame Taufa, all the way from Mode, but now the senior pastor of Suva City. And for those of you who are living in Suva City, you want to join New Methodist Christian Fellowship, remember Qase Viliame Taufa. And we are here to serve you, and I believe that God will bless you wherever you are. Before we go to our praying for the nation, normally we go to the praying of our nation. I want to invite you to our program this Saturday. We call it Couple Retreat, and it will happening at the gymnasium in Lodala. The title is I Still Do. We said that I do when we first married. We say to our partner in front of the man of God and also to God. And now the program is I Still Do. From that time, whether 5 years ago or 10 years ago or 20 years ago or 30 years ago, for in our case, me and my wife, for 35 years ago, we still say I still do. So if you have nowhere to go on Saturday, come down to the gymnasium. You will be blessed by the couple retreat that I'll talk on the biblical point of view of marriage, and how to maintain that love, that unity, that forgiveness, that patient level that we need, so we can enjoy our marriage. It's free of charge. There is no admission. Just come and join us. So we are putting an invitation right across the nation. If you are having problem, because most of our prayer is on marriage, the brokenness in people's life because of divorce or somebody run away with somebody else. So come down. We extending our invitation to everyone that you are out there.
whether how many years of marriage, or for those young people that you are planning to get married, I invite you. 29th of Feb, that is this Saturday, come down to the National Gymnasium in Lodala. Now we will pray for our nation. Hallelujah. Let us come before the Lord in prayer as we pray for our nation. Hallelujah. Chawane mami kalau mami masu na ba bina be kemuni masu na ba moli masu na ba roro be kemuni ena matam na ni sini ko mami ka mora be kemuni na bono vici na bono ko ni sule be ni mami ngasi na bono ko ni sule be ki mami na bono ko ni sandigi ta ka mi mami trokina mi mami mbulakina mami ba kawa kina na kalau ena matam na ni sini ko turanga mami masu la be kemuni na sani tini ka ba non bono na sana la kau ndobe na sana umua na sana maldoata na ule tra na sana reo na sana nandanga na ule na sana neta siri ke televu o na sana ra na ule tra na sana mana kalau o seru ke na mosi o mai biti kandavu na sana lau tura mami sitan mule daw nasa na bono rotuma orang bike kio na kalau eno mataw na siri ko no mni mosi tukuna o ko na banua mo na mosi chaba eno mataw na siri ko tura mami kla e se tan no bono mami reza de vinda ka kini bono me wakate kemuni sama tu sama tebi tu tu chaba au sa ke kla no ko vinda ka tura be kemuni tura mami kla na vinda ka bono bichi na vinda ri tri ka mana sana na vinda ri ko na be tikina na be musa tiko na be kemuni eno mataw sino maswala na mo lili be busa no maswala na lili be matangali lili be to katuranga na lili be mo bare na kalo ena matawna ni sino ko ni koro so na itu e vimbata di tu ne kene tu mami maswala be kemuni so le na libe lo mani so le libe daga bata so le tra na lin go batra kalo zamura tene lo sala na libe ngati na lin dindi rusa ena koko ne chiso ena matawna ni sino maswala ni ngoli au maswala ni tetei o tu me lo mari bono gretu me takali duranga bila wale turanga ni isole nali do botri sole nali ni marmaro roi sole nali ni bangata ki bila kan vanua ngol le kelva mani taki to be a good custodian of the land, to be a good custodian of the people. Hallelujah. Nama tawna ni siko to amami ba biri mi abale be kamni to mami kila mi ba mbauta to mi na kalondoro masu sawandori bibi ndali gamoni muni ro masu sawandori lewa ndali gamoni mendondo kila vanua nande bikine nomri viva mulai turanga ene matable ni siniko imani bandir ni dirga tunen luka tunai barbarata tunabe kai barla kata ine muno bici turanga mami sakregre nomri viva soti bi sereki mami sakregre nomri viva umbiraki umbira muno bici nomni ngasa saba mera ni mami vakla niki mami kuni timo niki mami na matable ni siniko bila wale tura chisu obiti mesai tutere bamoni obiti mesai bago kari nomni bossa ene matable ni siniko na wale mundo masu saro kovindo kajua kini nega muni ene matable ni siniko ndai. Thank you Jesus. Turanga vina bakalibu na matakani siniko kuwa sabor be kemni turanga na be tigni ngomuni turanga ena panuango viti na kena be liutaki turanga be birna kena be ngasele bukede sara non ramata bubale turanga be irna be tal ngase kede non ramata bubale birna be tal non ramata bubale nei bakatawa ngase ni lotu irna baba koso turanga vina bakalibu turanga mendone songo kemuni maro roikina mendone songo lotu moni labeti kina nangu turanga ena sana itini kabar nangu kalau nei bakatawa to tini ngonongo turanga sambasi ka chukuna lenga sambasi ka chukuna mate sambasi ka chukuna rabua etabang kemuni akai turanga ni nomuni bose na dil tak na rabua nomuni bose na takosob na tobi mate nomuni bose na takosob na raki nomuni bose na takosob na bei kake denga turang ke bagando na kami ngarai baga binaka na bei tigni ngom ni turang ke minduri ena bagata tunungo nongo mo kemuni la beti na bei SIBT me kemuni la beti na bei koro na bei mata bu bale turanga me kemuni baga nui bei kemuni na ni mami kalau me ke mami kilani mbula chikondo ni mami kalau ene bagata to tunungo nongo turanga tosu na tangilama bleta na masu tosu na mada bleta na masu fabatale sabo turanga sando doni me la beti ngana zamuni ena bonongo viti na zamuni tisu ena mataka ni singendai turano rambul la belu taki mera tunganga mera tundondo mera kilani ndona kalau e bula ndona kalau se mera bagandoni lasu ndona kalau se mera bagandoni mbera ndona kalau se liutu kanga meke mami murchunga ne mami turanga ena mataka ni singendai turanga na bole na li bonus merna ndurna belu taki merna kaya merna dikleta kana bonongo
ni mbula tu na kalau na viti na kalau ko choba na matani koa na kalau wa isake na kalau chekope turanga bina proye prama tamango mekema mi sota bata ulu bata mekema mangaram ne tabi mena nduka ne mami meda turanga sai kona teboro ena matani ko turanga mendokai vosa bina katang ndokire na zamuni ena matani sigani koa haleluya kemri sa choba na ni mami kalau kimami boga bina chu vi kemuni na matani sigini dai masula gitu na matani ko na kalau na ni mami matani tu na matani sigini dai o turanga kimami no mana non rombula na presidendi ni mami bonua no na matu bale na kalau na tabi rendre na kalau kuni boga volata me liu tana ni mami bonua na matani sigini dai kevit kito na no matalanga no rombula na prime minister no na matu bale na kalau na matani sigini dai bina bole no no rombula bina bole no na boga tulewa bina bole no kalau na be portfolio yang garaba na kalau kena matani tu evite di boga chu na kalau kem sana no no rombula no no boga tulewa na matani sigini ko be kando bi no ya kana kalau me bole tani mami bonua ke me sa rambora ke di be kemuni na matani sigini dai kem na no matala no rombula na ministers na kalau oira di boga chu na ni mami matani tu na duindui ministry ra di boga na kalau na matani sigini dai oira non rai buke na matani sigini dai non dui matu bale na kalau ke me rambora talanga be kemuni na parliament de viti na kalau oira ko randambe lo na kalau na numir to talanga na opposition na kalau ke mami mosula talanga na bulan ni speaker na matani sigini dai na bundi bola ni parliament ke ira ke na kalau oira we buke tu na kana di ba ke ni me matin tu e sa rambora ke be kemuni na matani sigini dai sa talindo na bulo ke mami raiki na kalau na matani sigini kuwa kemuni ngana kalau kemuni na rani sutava na bonuongo na kalau ena be ka ke mami tao ke na matani sigini kuwa na numi talanga na kalau na be ministry sto do sara na structure ni materi tu sama rambora ke be kemuni na kalau be kwa be luta ke me ado sara be kwa daga ka tatabira ke na kalau na be ministry sto do ke me sa rambora non rambula wa ndua ke be kemuni na kalau na matani sigini kuwa ke me nanu talanga na kalau na be kai boy labo takana ni mami matin tu na kalau na kena di bagi na resources ni mami bonua na be kana kalau e buna tu me matin tu viti na kalau ena matani signi dai sa rambora ke na be ka ke ngo ke ke muni na matani kuwa ke sa masu na kalau muni ba kalau ngata taka chu na kalau na non rambula na ni mami liu ba matin tu na matani signi dai mera lewa ba bina na ni mami bonua na kalau mera ni ke mami di bagi na ke di na kalau ko ni na roko bi ko ni dokai ngaki na ni mami kalau bina ba usara turanga na matani kuwa ki mai sabo ka bina ve kemuni rambora chu na matin tu ve kemuni muni vosa bina ka tenga ki na ni mai kalau ki mai dubo chu ka masu ena da muni chisu ena matani kuwa bina vo le ni mai kalau amen weekend nga sar tu mai weekend barong tu mai numa sa dolong ko na taliboni tolu ruabitu 52 tolu ono 3275136 Wakatalaki na rani text mai 907-2117. Kani marau medingo mina taliboni ena siwinani ko. Mavo saoti era utetu kon dona undolu bitu sanga buluka bitu nanggiri matake na text ya mai. Turanga kina marama sa dona wili lebo nandonga na malawa. Ia turanga kina marama ba barong meniko e asranga na kina inaki na pata-pata ni bingara bingo. Kusatu kuna oti na nungu bikinda bagiti ko. Gondo ni bata-bata. Sanga tali toto bata kindo na station ni biti. Kaya ngarabi na leo ni bonua ena bi masulaki ena mataka ni singa ndai ko ngona ke tu dola batu na taliboni 3275136 se text mai kina 907-2117 kani marau masulaki na bika ko dhuruma tigo na bi singa na bi yawo na bi miniti kina bi sekondi balta ni mai sai tawa na iloko lako ni ngona samai tabu tukina samai tuna na kaya bagala tilati kina non darumbule sibina ni ko na numatiko Sengan indona kain dende wana kalu. Kana English we Mary kasan dende wana tamata. Sarau wana kalu. Ya ni sabula binaka. Ni sabula binaka. Imbula binaka. Bula. Kira-kira cingan deran yu masulaki. Sandonu. Lenga chigo na yapangu nanjimbingu koto sombuira. Okay. Kena tambako roro la kusombuilinga. Sandono. Kirenga namdobi masula. Sandono bulo sara dapat magina tadingu bauta ikito masike na kalona taka mana. Ena bulo kon dambe tiko. Sawa ni mami kolo mami masula bila bila be kemne matal na sidi. Mami masula kana non bulo turanga ya. Bila bulo no bam bauta ni koto mebe kamoni. Ena matal na sidi. Oi konari tawi mate. Mana dimbina, mana tambana. Oi konari ni mosi. Oi konari ni vaga za rusa. Ena toko ni chiso. Zabura tena wasa mini. Wasa thunru. E tuna non bulo na matal na sidi. Tarana le na sui da
dia ko nanda dada taniko ena mataniko au umila na bulum ninda sosova winawala na bulum sera ki bema ataki au watu sana bola na koko ni chisu ro kondo ka kena na muni chisu na nema mi bambula amen onu itaka be iko giri tu mai na siwi na kaniko iko na bangambauta na kalu bangambauta saranga na kalu ina kalu na takos na tanga mana do talang giri tu sana dua ni sambula binaka boleh nak tal-tala. Iya, boleh binaka. Au ker-kernya, nunggu mau monggo ngai ASP Biu Colati. Iya. Nunggu mau ke milestroke chiko from October last year. Pasenda ko chiko nganggo ibale, sasak mi walimbula. Kito kerenga nung miniwi masulaki. O dinadana. O Solomon Bombaya. Solomon. Haleluya. Tal kasi Manoa. Kuno nda bitu kino Solomon. Haleluya. May buren dalana, may alu saray gete niawana. Mana tal chile turaki turanga na matangani sengani kuwa. Na bunwa daba ndabo chuko kine ndabo ni mati. Turanga binabo le bunumuni angelo sina be siko. Ena ya bolata lo muni mata bubale, ya bolata na ndabo. Na sui na uto ni sui. Turanga sama itu bakan dona yangongo. Dondonu me atudak me vengarabi ya babala. Turanga seni dona kainde ndrebe kemuni. Sama suna matangani sini ko turanga. Na bunwa ndabo chuko na Solomon na matangani kuwa. Nona ndabo na lo muni bale. Tumbe kana bosa muri. Na bosa mini turanga. No muni angelo turanga ne. Ena bakama na be kake na turanga dondonu me bakamai. Ena koko mana ni zamuni tisu. Mena rauna mbulu turanga na bukumu ni tisu na matani ko turanga. Ena matani nda tamang mendokai rokobi kine na zamuni tisu ne bakambula. Amen. Do talang giri tu sana dua ni sambula binaka. Ni boleh nak tal-tala. Iya ni boleh binaka. Tal-tala ker-kere. Me masulaki mandana makumbungu. Iya. Chiko mai Australia. O dinadana. O Dalin, iyo. O koe sa viteronyo tina mada sao tina singalo tu Levu araka chiko na madala na kena madala o koe vina kata chiko me bulinasi ker tal me masulaki Sandono, haleluya. Nasarba Levu Oh, binama Levu tu chiso. na ni mai mikalo na matani sigini dai ki to na numa na ngone logo darling menisla de na matani sigini dai binama Levu na kalo na be kai be na kata na kalo binama tala Levu na kalo di ko be ke muni na matani sigini dai binama Levu na matani ku na makai be na kata na buno me na lago kina ki gua be binama na kalo kanum ni bosa na katu mo ni ndolaba e sanga ni ndo na sota na matani sigini dai binama Levu tu rani na rawata na be kai ngandre ba na ngone logo na kalo binama na uni na ndolaba na kalo na buno me na lago kina me le buli nasi kina na kalo ena matani sini ko bina bole una maka bina kana rawata ena ai chisu ena matani sini dai o na kalo muni na rokobi muni na ndokai ngaki na ni memi kalo ena matani kuwa chisu na nito ameni chisu binaka na bole duanga na kisi tingongo kerbe masulaki me kerau bagalubeni haleluya me kerau bagalubeni tale na keni karua sei kwa na mositiko na sare ni netota haleluya. En buno baro tu makina na text ngo bi masulaki ma valve ni tale kapatale bi kenda kede nda baro tu mai en mataka ni sikini ko dhuruma tu mbeka na ndaki ni mbula ni ngangandre ngo sindo ka ndende bwana kalu batake na mosi ni sare en sikina ni kwa tal ga staufa ni mber ni masulaki roya do na ngiri tu ya sanandua ni sambula binaka. Any praise the Lord. Amen, praise the Lord. Any bula binaka ngasilu. Any bula au ngiri ngani bimba unda buti vale amostu kuna ya bongo ruwa serti nganongu kidni kira kuna nomuni masulaki patelang na masulaki telangan na libi ruwa sangat kuna ngito ngapon tari Australia warga tingan dona ni bola na ba ko mai ko sandono ba ba to na buno na bitu kina mai mba ko ba kan doni ko elo lai balta na lubemu kena no mukindi kena kakudoro matiko haleluya silakan nam gili lawa cuma imba ena matam na sini turanga na deli ba moten damit kina bina wala to ni ngai zaga kini na kalo matan ko au sama silakan na kidney kemuni na bule na kidney ninga selenda na kidney bo na kau koni na chisu ena matam na sini ko masulanam e bonem moton matisu ko mosi o ko na li mosi bo tik tani rusa na kau koni na chisu au umbila na mbula mena muranda ni luna
kina geti tini apana tarana leo na sude vidigunra au batu sana bola kau kone de chisu hele matabne sini na vi kamal tana lubiana kontara kimai balai na kalau turana sharinga kain dende vi kamni na katmu nanda labari sendra njo songata hele matabne ni sini ko au masula gara taxi lamani matane sini ko dole marama ngandre oche balu peli turana ke tarana katmu ngone ni ba soso tana katmu ngone tunalo sala tunalo kai bati rusa kau kone de chisu hele matabne ni sini ko au masula tarana taxi Mereka tu tak musuh serserena. Turang na mau ni kami ikuti mami bawa mulai kena. Turang ni terana serserena. Kau tanya musuh, kau tanya telmati. Enak kau pun dengan cisu ni mata luko. Umira na bula. Orang kaya musuh lagi. Umira na bula mungkin dah sosaba. Bina boleh misal kami bawa taki. Bina boleh mungkin bawa mulai. Cisu na ni mami bawa mula. Amen. Donan giri tu kasih doan ni sambula benaka. Ni bula saka. Ni bula benaka. Gosta kau alumni tay tonga. Oke, kita pakai turun ni masalah ke emosi tu aku berengu. Sandonu. Amos mena warung tu kemana tapi kami ni kuat. Ni ngiri tu may tonga ng gabo kasi tonga matanisinga. Nada pasal? Ni ngiri sa tu may tonga. Tonga matanisinga kasi tonga nga yang goireo. Tonga reo. Okay. Sandor, bang bau terbulu kan tamit tigo kina. Haleluya. Haleluya. Nama tangan ni sengeni kuah. Giri ciku mai tonga turang nama tangan ni sengeni kuah. Tamanggu sa masulang na buno entabo ciku kina. Namo sini buriana turanga. Sa boleh kan ibita na singa turanga nama tangan ni sengeni kuah. Turanga usadun ruba nali mosi. Adun ruba nali tobi mate. Biuta na bula na koko man ni adai jisu. Sang na mutikina lomo ni kategori. Sang na mutikina na yang ngori nama tangan ni sengeni kuah. Oiku na bosa muri, bosa mini. Maina pewe kani. Lomo ni mata bubale udun ruba. O baka tawa yang ataka. Ena koko mana ni adamu ni cisu. Turang na wale usa rona bula. Ena koko mana ni adamu ni cisu. Ena matanga ni singandai. Hallelujah. Thank you Jesus. Turang kini marama dorbo kini ngonele na maswe kandina. Kabi kini bolta buke bagandu sapa ngembauta. Hallelujah. Ke bagandu sapa ngembauta na kake ngandu kerebi tamangu ene dangu. Ono sulbi kemdo. Kati ko cisu ke bakasa do tubi au kasa tubi kemdo na nungu bosa. Kembali turang kini marama do na kambimbingo na numu ngembauta na bosa ni kalau. Numu ngembauta na bosa ni kalau. Ngoe ndo na ibaka takil kila eso murira. Era mamoti cisu. Ningon era bimo sulekina era bulan to mate. Dolan giri tu kasan do ni sambula binaka. Ano, bula binaka. Yo. Mai. Kaya musuh lagi. Iya mai. Musuh lagi na bawa. Ya, kaya may musuh lagi na timbing gula somo. Iyo. Timbing gula somo. Sadonu. Kaya na musuh talaga. Nongolini vale. Iyo mai, bago nongolini vale. Nongolini vale. No telefone. Sadonu. Masuk lagi nanti memu na yabamu, masuk lagi tengah na telefoni sama yali. Haleluya. Oh, binabali betulan at siso, binaka. Oh, binabali betulan. Masuk lagi tengah na musuh na bina na matani singin dai. Oh, turangan na matani singin kuah. Na yalo ni mosi na kalau lagu semua dibina. Yalo sarigi abana na kalau. Yalo ada cisu. O sa kabura kali mo bakataw yang ataka. May nono bulan matani ko. Binabali mo na bibang bulay na kalau. Oh, binabali betulan na nomni na bang bulay ko. Oh, na bili ko na lewe ng rana kalau. Rabi semakin dulu tali. Yalo ada cisu. Yalo matani ko. Bale unang bula kito sa sereka kina nonong bula nung ditamato na matani sini nai dentay na kalo nanu bitali tsuga na kalo na non bula na non leni bale ali tsuga na non teleboni na kalo na matani kuwa turaha na buno etigo kina na kalo sa masu na kalo tamate kauta na kalo ena dai chisu ena ba sukai listali na kalo ena matani kuwa na bale buno ni tarana yalo na kalo ena ba sukai ena dai chisu ena matani kuwa na bale buno ni lolomon matani chisu Amen. Andona ngiritingo pray for my job application to EFL, please. Batake labi niya elotoka mosinikete wa wale niyango thawiri ni ulu. Haleluya. Nimbere talaga si Taufa ndona ngiritingo sa ndoni sambula binaka.
Isa ni bula binaka tau tala. Iya ni bula binaka nau. Au kere me sera ni masula ki mandane rom bula babi o tini. Mai. Na o chungu bangkara baka chico. Sandonu. Kemro chico ibe. Kera chico ngoi USA. Sandena. Ina state japa California se. Yes. Okay. Sandonu. Me ndo na vale ngori me ndola me le idara kina no mundo ta. Roba bauta tal que Taufa. Haleluya. Masula na giri mai na marama la tu mai. La mai yes. Turane dai no na bauta. Turane giri baro ta kina no na la kamele no to ta. Di ni se ke mami ba bauta no ni bosa. Ni soni ndo na kan dendre bi kemoni el matali ko. Bla to ni borta no na ga binaka. Me na tendo tu kunel dan to ta. Na katu mo ni ndolava. Haleluya. El matab ni sini ko. Bila wale to masula kana tek se la tu ni matali ko. Haleluya. Melo toka mo chunda kana ser serena. Au sa masula turanga yuko nali mosi rusa to ko ne tisu ene matala sini ko mas la dalanga application bagara daka ena EFL na klo turanga bila wala mun biso tabi ena daka ene matala sini ko umira na mbula no ninga sosoba bila wala mun biso tabi vivo rotaki tisu na ne mai wambula ameni we kenda na ngiri tu mai na singa bina kani ko ba mbote tiko ni ketu na bimo sula ketu ni ketu sini kalau ketu linga wala ngani turanga na bingarabi na pata ni bingarabi na singa bina kani ko ba mbote mai sanangori na kalau na daga mana kina no mbula na singa bina kani ko do na ngiri tu ka sanandua ni sambula binaka yani mbula binaka iya ni mbula yang pula talu kira-kira ngakira na masula gamanda me ndo nungu takata sa interview chumi na mada sauti atau kamera tongkiri maina barompu kasiang kaya mini kongkiri tal itu korup temiu cina basing lini kuah Sandonu masulaki ingoma ni na daga maina ngiri soli maina daga wakang bauta na kalu ena singaleu ni singalenda binabale turang kuah wangar daga sa interview watch na nungu kalu wara ki chukuna ngiri na matang ni singani kuah binabale utamang na ni wara ki kemuni turang sinin dona kain ndrebe kemuni sembera bangando ni mbera usa masu nungu kalau nangiri na tinggomi na singale ni kuwa mena bakan de tekini kemuni mbula na nungu kalau kemuni rongo masu ena matanga ni ali bakan bot kemuni pina boleh tomong ngai tako so daga mana bagalaka tinggomi na daga ena koko mani da muni chisu ena matanga ni singale ndai hallelujah Jesus. Oh, we praise your mighty name, Lord. We thank you this morning. Ndo nangiri tu kasandua ni sabula binaka belum nang kasi Levu. Bola, kira-kira ngami muslim tim mana nunggu bola. Sangon leba Levu bolim bola. Emu istungan nak kita ngole ani li X-ray li scan. Sino nak kaya tukunting may biaw. Tura tukunting ani mati ni bata-bata bukan na roko. Osin dapat tinggal balik sangat tenar tak. Kira tim ni bimus lagi. Sabi na din na munda buti ko balik. Vivendo na bulongo. Okay, ngirtu may loto kasi nani sa Suva. Chiki Suva. Baka bauta ke baka sa kana misi ni na X-ray sa na scan ni binakatulang bula kaya mbali endotan talaka ikusan mamuta na bosa ni kalau metakoso me na daga mana kina lewe kina vidiko kina numunga daga lama me na otsi wakandua na mosi ni ketemu. Baka bauta ni takoso kalau malani. Haleluya. Oh, binabole mutura mata. Jiri chuma na mata ni sini ko. Nabole na kalo. Kito sa volga na musli kete to biko chiko. Na mata ni sini ko. Oh, kito sa volga na kalo, kito sa masu na kalo. Tura na mata ni ko na lewe na vidiko ni kete na kalo na mata ni sini dai. Tura kito sa rota na kalo mera. Tu go binakatale mera daga na ai chisu na mata ni ko. Na mate to biko chiko sa voldi. Mga tao yang atake zaburi le veno nambula. Ena ada chisu ena matani ko sa sere ko na mbula binaka ena matani ko bina bole buna bibo mbula ina nungu kalau ena ada chisu na ibo kambula ameni wa mbauta tiko na mbula ni daga mana na kalau mbal toko ya kalau ndo daga mana e ka tu weekend ni volta muni ndo wili kana madhiu na mari kalu ke patikeni choni e vitu sanga bulu kalima na pasende ni no na ministry ngani bibo kambula ikina daga mana kembali turang kiri mara madorbo na unelewa enda sasa tu mena matakan isikan indai rusa nga bulu kalima nga na pasente se one quarter ni ministry ni chisu na bunau
kena vovovuli kena nona viosei vovovuli kena unau e vitu sanga mulu kali mana pasene na nona zakava ke male varo tini kwa pangmauta nona ngiri tu sandua ni sambula binaka Hello. Yo mai Yen sambula binaka talsala. yo ni mbula binaka nao Ya, obe ba binaka takngaya ni glateni oya wa masula kina barombuka. yo Onda kuchukui balimbula, mustalang kistengu. Me ada sarinda kungu. Ya ba binaka ni kau tina nongu mosi ya sa. Haleluya. Sama itu buka koso na ngiria ya sana masuk lagi na masuk ni baka binaka. Haleluya. Turanga mami Thank you, binabi Jesus. kemuni ena matabna ni siko bitan indir jona muni bosa ni kemuni sama ndo ni bibi ndali muni moni sani roda ni me masu ni matani na wale turana mbula kuni sule wana maramaya mina ndo tukuni lo takara zaga zaga mana kuni da kama na mbula ni matani ko turana muni bosa tukuna me kako biau me yeke na da muni ngana bo muni binaka betra kale muni da kava haleluya muni be sereki me mbulai ena matabna ni ko sendina ni se kemuni kaudo zaga zaga mana ena matabna ko rokol ndo kaya kine na muni ene da mi chisu na le mami bambula amen Dona teksti ko na lubengu sa ambakiono sembere ni bosarawa RHD bilubengu ka dengo tiku kina mosi ni ndurungu kitu nito motoka kena sanga nila ko babalangi. Haleluya. Ni berea na tormando dona ngiringo ni sambulo binaka. Belum nak salah. Yang bola binaka. Mana kere jirik sungai jungko balimbula lebih lo toka. Mana tahun sengana turut lebih na piku menunggu lewa yang pakin dua andi akisi. Kalau takkan andi akisi. Kalau takkan kunjua ini nona ya tibu so sa sini kata binaka. Tahu tibu loma ya tibu so loma nawai. Watakena nona uto na sana matau sa bude lebutiko sa banangonango na madasauti na menikwa sa romba tsungawa na tube na matang na sa menikwa. Haleluya. Na muni masulaki na tertal. Sando na tu sana masuk ni Suva. Iyo, mai sotal na ka. Bakang bauta na kaluna mo na baro mo may kina bakang bauta au kila ni kisimbimbi ko na numungan ni lewa. Ena sigmina ni ko yesin do na kaindren wala turang sanga nindo na kaindren sana neto itabinga na bi masula kya ningo ena bulu dabeti ko kina mo ne lewa ena sigmina ni ko andi akisi kito kaliba na dana ena sigmina ni ko haleluya na bula ni akisi girsa siko tamana melo to na matanga ni signi ko turanga sa durmi wai na nona ngada sa bude na nona uto turanga sanga nindo na kaindren be kemuni kuni ambulia na bei kake dengo sa masu na matani ko tura puno tamen tamu chuna mulo wakisi turanga ningai durumu na nomuni yalo tambu na nomuni mbuka wanga turanga mena durumu na lomoni kete mena veso tangana kan dondonu me vesau turanga ni ko me keto na raida kina na lingamuni sabera bakan dulu laga mena be bakan bulai ai se lim sa bulu kadi ondua ni kemuni na daga mana baka ya kan matani ko tura me raida na nona lube na turanga ni ko na turanga ngo ni kemuni sambula tungana nongu kalau ena matanga ni sengani kuwa turanga na wale una taxi rato taxi una matanga ni kuwa na mbulna ina lubena turanga sengani bosarawa oche onu na mbaki turanga usa maso nongu kalau na ngusu ya na wani bosa ningai duruma ni daga mana ni bosa maikina na nongu kalau kibwana dorbongo na matanga ni sengani kuwa turanga na mbulna ni dengoada au sa tangutuba ena koko mana ni zamuni tisu lomo ni mata volta mangu sa tabu na to mate chiko kina turanga ni ko turanga mera to na kila ningai durumo na mata bubali durumo na kawa turanga ni ko mera to na kila ni bula chunga ndone ni mami kalau ena mata ni ko turanga mendo kairo ko bikina na zamuni tisu na ibangambula amen do talangiri tu sandoni sambula binaka sambula binaka tala bula binaka kerana numuni be busoti aya wangir ngani liuya sama ningalutal na nunggu taliboni Santo mai. Aya nga wa suka mai balimbulan na noa. Au sama nda chukui paling ke semusunga na ketengu malum chuk na ngongu. Au kere chunga mdobe masulaki. Gai au singai dur saranga mena sunggu lotu. Singa tambu saranga singai uchingome ubulan dua kina au sa nda tal chukui balimbulan. Sandono.
Pangambauta na kalau ni takoso na kalau na daga mana kalau na zakaba na kanga endo zakaba ko ya. Hallelujah. 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 No na ungiri chuku mai tuna na kabini kuwa. Tura suka mai balimbula ya bakila chuku sono mo sini kete na matani sigini kuwa malu muniango. Tura na matani sigini dai. Ke to ko to mai beke muni na vuni wai lebu ndondua. Ke muni sanga choba na matani sigini dai. Ke to sa masu na kalo. Au sa masu la kana yang ona kalo na matani sigini ka ndai na kalo. Na lewe na vidiko na kalo na rana kalo na matani sigini dai. Ni kuni na baka boy ya tura na matani sigini dai. Ke sa favora galebi kitu tamu suka lebi na kalona mate taka tobi ko chiko na mate kele to buchu na ngone na ade chisu sabaka bangala taka to turanga na ade chisu yana matani sigini ko sereki wana mbula bina na ade chisu na ibo mbula dina ndondonga haleluya amen dota langiri tu sa ndoni sa mbula bina ka yani pai au kerkernya keroni musla kina nongo mbula wa saka chiko sa interview ochi yo au saya apply aku taltunga au minakasimenton kusaka keretalanga 6 bulan ni nonguna ke structure ko bude chukana ketiana ke na turanga nonggu ta matini sukalutilo magnunu taltunga na wana rorua sandono ge nonggu nganelang kasioru ke nono pulo bayal ke nono buli kala si 5 o Grace sing talani bose minakachukana ngongelang karnya na Grace Sandono, hallelujah, hallelujah, Masula na giri lang tumene matani ko. Masula na mbule grace na kalau sini bosa binaka. Sera kana ode mena na kalau pone chisu eno matawa na nisini ko. Masula na mbule ruthi no na fuli kana kalau sebe kana huku. Elo mo tuo maybe kemuni eno matawa na nisiko. Masula be kemuni no na mbule na to bi geslik na kalau. Bina bole tura na maeni. Tomni kute mami ba mbule kil na kalau. Eno matani ko. Na mbule ya usafoto sa kil no na ko tena geslik no na ta ko tena suka ena koko ni chisu ena matane tura kete sona mosa mini sona mosa buri la ko mo tura bale au sa tamu tu tane rusa koko ni chisu ena matane ko tura na mo tura na ko le ngir mai tura na bula wagar da daka tura ni so tabi da daka do na katu mo to songo ena matane ni sini ko ina le mi so tabi na lo mi ndo romasu chisu na le mami bambula amen 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 da ba biblia tu bana turanga ni ngiri la ko tu mai itu mas tu yani ngai nama katunga na kalu thaka mana ene siwi na kaniko ni sambula binaka ni sambula binaka ni sambula binaka isa bula binaka taltala ebola donga na kerkere mai isa gonga I lampasa iyo donga na kerkere kera ni masula ke mai na ni tauta ni matamu vale iyo na eza ngo Simone tambusua do ne bana masama linga na sa zango sarotongo irona empaki iyo na linga ne matau sa ni tunga sandono sakere tinga no muni ve masulaki sabuso tunga na nona zakazaka iyo na eza na Simone tambusua sandono pakamota mai haleluya ni kuwa girta kaman non rotona na bukan ni lingane matau turang na lingane serang do taka kina sabo so tuna mos na bay singa turanga masu nangu kalau na bay nabe kede turanga na sui na uto ni sui na lewe kemni na baka biuta le sal turanga biuta baka ndodu turanga me tundo no tal na linga men garabi na binaka tal na itabi turanga men do kai rokobi kina na edamuni binaka baka lebu nambula sa dingo minambula tu baka ndo na linga takaba na mitabi ena koko mani edamuni tisu ena matani nda tamagu binaka baka lebu so tabi nambula binaka baka lebu na beso tabi do kai rokobi kina na edamuni tisu ne baka mbula amen kenda ngana ngir tu mai be kenda na sasa tu mai ne tu itabi ngana masu ne tu itabi na baka na platform go ne tu itabi na masu ni kitu baka na kalu thaka mana ene siwene ko balto ko kalu do thaka mana we baka mulai tu thaka na malai rong na di bara rital na mataboko buka sabsaba ya na vuna sari bimbi kina na vi masulaki ninda bia baka ndo bata na thaka mana ni kalu ni siwene ngani ko
weekend na sarsa tu mai sanga ni kito kalau sanga tu kito ndona kau sanga ni tu kito ndona ka me kito da kapa kene ena no mbula bagalo ne to itabi na masu kene bakamauta no mu itabi na bakamauta dingoma ena siwina ni kwa no ne itabi na kalau wiso tabi siwina ni kwa ni sambula binaka kemuni. Praise the Lord, nimbula binaka. Talau kere ni masulat maluziam gue mele nana le interview na American Embassy ngandra bendo masulat koe. Sandono interview ni sigala bani kwa. Semberlin bituk me wana tigni singa mesa masulat kira. Sandono. Kene karua. Nungungone lewa do tiko do na bi maluwaiza batikina nona le. Ngandre ba mera umasula kinalon raule robi bandua batataki. Oi, odina ni lubemu. Vile bina spirit ni aloba. Odina ni lubemu. Opani. Odina nona ni. Sintoruna blasai. Oi, sa kitu sa kanga ni na nona ni Iyo. Sabon. Wambota mero bilo e bialoni, mero bibo sote ke tiko na bima luida, sanga ni binaka. Metako sona helo tamule bunikalu. Haleluya. Haleluya. Cukup na interview na bagaroba do cukup na singa ko ni saki laoti na kalo. Kito ba binibina na kalo. Ela bi interview te cukup no na alo ko ni lewanga na kalo. Ela mata ni singi ni dai. Kito sama su ela mata ni singi di kuan ni na tarana elo ya na kalo. Na interview ngo it's gonna be a successful one na kalo. Ela mata ni singi di kuan. Bina baga levu turanga. Ni ko ni na takoso. Bina na ya do na bika na nama ki cukup ni kina. No ni dormo na mata ni singi di kuan. Masula kita cukup arona bibu ngoni rau sangani bi aloni cukup na matani singni dai kina ba levu na yalo ni ngone na yalo ni ngase no muni na kalo na matani kuwa turanga di tarana elon rau na matani singni dai turanga di sulebero na yalo baga lewe baga rai rau ni baga bulidi na matani singni kuwa sulebero na yalo na kalo mi robi aloni na matani singni kuwa na bi baga ndo batata ke na dai chisu na baga bulandi na ndondonga haleluya chisu Kyo baro tu mai do tu na ngova el sibi malu e binaka na no matiko. Haleluya. Gori na yalo e baka tawota ka no vi baro te na kalu kina no tambula. Ninda sarama tu mai na program go i una rede sanga ni tomi mate. Na interview na visa na via loni na matabu bale levu na ka ke dar ni koto mai wana kalu. Tu no ka do mai via ko ke mdo ando ke na saoda ni dolata ni dolata bibi. Au na baka levu ke mdo. Do baka tangara vi ke mdo na nungu ibo do buli bia. Salo malua alo malumu. Do na kuneki na baka levu ni alumdo. Ni sarara na nungui ibu aka mamanda na nungui dala. Ni sambula binaka. Nimbula binaka. Iya nimbula binaka. Mai kitu sabagaro tu. Mai. Iyo. Mana tahu? Iyo. Kecil kena non robelowai kecil kena angel kita kena kena goi batu kola. Tapi nana momo itu kena nana siapa setan juga kami salah waktu kecil nana momo makan angel salah karena Levu jaru taki. Sandono. Salah karena sampai ketengah kinan itu beli kerangan nana menjadi maksud lagi. Sandono mai batu kola na bimba ningele. Na bima liwa idha etiko wamba utana kaloni na yado na bima kandoa batataki ka sere kita lenga ene siga binaka ni kuwa haleluya masula kana girla matani ko mai patu kaula tura ko ni klara be kar tura dur mona fufale na bimba tagi ningele na din du tu eso na lo ni fufale tura ngau sa dabura tanyalo dala lalli be vala lalli be mba lalli binda chida kalo rusa to ko ni da chisu na matani ko tura ni sule libe ngomi sule libe lo mani sule libe bando batataki tura lo ni fufale ele matana ni siriko lado kine sona du lebe so am sabab na balebe kemni nabi so tabi ele matamna ni sini kwa turanga wambira na mbula mninga so saba viva ka kota lo mani bopale chisu na le mami bambula ameni ke baka ni baro tu mai ni kwa lebu tu na bi bala lebu tu na bi mba sera tu na bi malu binaka me baka vida na kisi sa girte ki tu mai ni kwa turanga ke mara madaro bokino na le ngo indona ka taru tu na na ndondo ni linga ni kalu ndo baka tao taka ndo baka malu mutaka na kau ni non tarung garabi kalau ke bale mo yalo binaka na sibina ni kwa ke baka taparo tu mai toto bote tu ko sona kisi ngirita tu mai ni kwa ye ni sambula binaka
Sambula binaka. Sambula binaka. Iyo. Mai. Tau kira mas tagtum dan gubu bale. Iyo. Na tunal bengwe de bulchuna university. Iyo. Levu na becha makin tau temakachuna rembulan. Hallelujah. Hallelujah. Turanga sa masu na kaukoman niya da munichiso. Masula ka na matabubale. Giriti kumay ni kuwa. O na bete maki ado tuberto na ngoni. Na sigabi na kanikuwa. O na halo dhala, na halo mayeli, na halo segan baka na lumamuni kima misambiu ta kinangara segan na botona maltayana nona i bota na teboro au sa masula katuranga na halo matua na halo tambuni kalau mena rongo na domona na matabu balengo mertun doka mertun rokobi kemuni na mami kalau ena ndaki no tombula ni bitala noa ndaki ni mbula ni baka sangara kemuni kana no muni bosa ko sapa ka sangara ya kono kuni au turanga kima misapa ka bimina ka be kemuni nerto sa kauton dulu mai no tulanga na sigabi na kuwa tu sangata u dhaburaka u cancel taka na bialu ndo bagala telati bakatata o na yalu ni lasu mai eli mai volum buto me kako ni koma hina mata walengo ne tu sana baka sangara na mula ye na mula itu ngabe kemuni kemu sasera kana binaka kemu sasera kana mula kemu sasera kana ali baka rongo yalo matua kena vuku bagalo mai be kemuni kemu midho ma sene da muni chisu na baka mula amen dona ngiri tu sana ndo ni sambula binaka naka Isabula binaka. Bila kau tala. Iya, nimbula. Kira tuan memang sudah kena maram na wacing yuta buli ciwanda sibuli. Iya. Ebe suku kena bawa ni mata babu ni kena bawa kanan lenggar buli cibisi. Sadon. Ada nang cerima. Cerima. Wambauta tagibuni os na kaluan na tagana na buli cerima. Wambauta na matana me na marara matalemai. Wambauta me takoso. Na linga lolo manikalo kina na bola. Haleluya. Turang binabole. Oh, binabole. Tarana buli turang. Boni mata. Mata ni mata. Rai ni mata. Ausa masula turang na nabe na mata ni kuwa. Na nabe ka bakaro ta sugi na mata na turanga. Ni kuwa kemni na beso taka bitin na kabo. Membasi ka merara matura nona rai. Mengarabi na itab tura bakabuli na ngone. Merakila ni ndona marama dina. E kau na bengarabi mata ni kuwa. Turang sa baka tusang na bula. Rai binaka ni mata. Na wani mata na nabe ena koko mani na muni tisu ena matani kutura dokai rokobi kina na muni tisu ne bangambula amen amen dona text ngo nunggu bisnis lelai sabaka baka naulu sumbutiko yan dona text kini karua o saula nunggu dorobo baka besuki tiko na nambula ya ni berna ruana text ya tingo mandon ngiringo ni sambula binaka Mbula binaka tali Qase. Iya, ni mbula binaka. Au kir me maslak ngau nogusis ant tala tok navan. Iya. Singi basudu tinga rosari taksari balimbula lo toka. Balatini lo reti kuni rom tikuna matai papa. Pakatalanga nona atibu se lo reni mama letiko. Sandon. Gesiang ni sudu binaka tiko to kana bunwai ni kale tikuna matani sudu ngelele tikuna musuna. Au kirengana no munibi masulaki balatna kalo erani vaya Sadono dambe sartu kai keri haleluya haleluya oh binabole kuta ngadi tala toka to kalo masulaki chukuna kalo matani kuwa turanga kitu sama suna kalo na muna ndabo kina kino ne sole na matani sini kuwa binabole levu turanga chisu era matani singi dendail be complications tukuni chukuma na kalo nona yate buso na kalo na nona singa di kanarao chuku era chisu sa takosobi kina na mati todoko Vito vichuko na kalo na nona bula na ngone lele ngone kalo sa masu na kalo sa sulevo an turanga indona ate buso bo na matani sino ndai turanga ni buke kwa na kalo mena raw ni sudu na kalo na matani sini kwa o turanga bina ba levo no nomuni na buke no no bula ela matani sini kwa na no mitale chunga na BCDC text ki chuko mai saba na ulu so buchuko ena ya chisu turanga ke tu sa tako so ba kena sa masu na kalo ni na ba duria tale na BCDC ngo ngoni na bosa bila kata ngaki na kalo ena matani sini ndai na kalo bola ni saula bo di chuko na ena be vesu na kalo ni kilana kalo na matani sini ndai turanga sa tangu tu bina vesu go ena ya chisu na matani ndai sereki na do rubo moni na rokobi moni ndo kai ngaki na ndi to kalo kito masina da moni chisu na ibang bula ameni chisu kili tu sa ndoni sambula binaka halo sambula binaka halo yo ni bula my name is Vivesh from Patulolo Bar. Okay, Vivesh, what can we do for you? Yeah, we can pray for you.
I pray for my right leg is very painful. Okay. From 3 months I do all medicine, but nothing not good. What is happening to your leg? What, only painful or swollen or? Very painful. Just painful. Where? Yeah. Knee, ankle, or just a whole leg? All of my legs from the back of down. Yeah. Okay. I'm from Patulolo, Bibes. Okay. Believe in Jesus. Believe in the name of Jesus. I believe in. Okay. Then let us pray. Father, in the name of Jesus, I pray for the caller from Vatulaulau in Ba. In the mighty name of Jesus, I speak healing to that leg, from his back right down to his feet. In the mighty name of Jesus, I command you muscles and nerve, bones and bone marrow, the joint, the ligaments. In the mighty name of Jesus, I speak healing right now. I speak healing right now. If anything is not of God, if anything that is demonic, if anything that is not right, I bind it right now and cast it to the lake of fire where they belong. Father, in the name of Jesus, he will testify the healing into his leg. And we receive that healing. We receive that healing in the mighty name of Jesus. This is our prayer. We give you the glory and the honor. In Jesus' wonderful name we pray. Amen and amen. Dotalangiri tuwe sanangandoni sa ambula binaka. Ambula binaka. Ambula. Kira-kira tu kira na maslaki na iniro kira-kira na dono ngoni kira usi turumay na nguna se turumay balimbula sa utingwe dono yang baki di mama na ambula na ngoni kira binakata tiko mi kira usa turun na ngoni me adaptaki balitin sa sengin dono na matawale beto rikuhe kira nga kira nindo bebo ke masumikin. Bisa menusa tor serang sa rodopte ko vilibal menau. Haleluya. Turang masula nang giri lau cuma matani kuah. Amarawan anon rongangan dan nakalu, nang sangan meru. Dokter nang wani nai suli. Tunang dokumentasi melau rumah. Tunang kami somi. Turang asal Levu kami ni baru terapi kandendre. Orang nak tulu akina. Orang nak iyo nakalu ningai. Tak koso ni bisa kabi ni baru taki. Elo matawan ni sini ko meru. Ningai bawa jirin sa turang na tak koso ni mau ningamuri. Ni zaga mana turang non rongangan re. En matani ko meru ko araba nang suli. Betumu dah nai suli. Me abu menom niti se pelinganga ele bota chini wanango watsana mbula watsana vika vinaka viborota ke lomri bubale chisu na ibambula amen 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 isambula binaka iyo au kerkerchinga au kerchinga bimasulek nambula na watingu ndo butu chikuna ndakuna warak tunango kamera kamena giri me lega kazaka chinde chukuna giri ati teo kera chukuna bulan lubengu mama buli endo kororo me kosubinda kana na buli takra chukuna mtazi masula kira kana bulan Sandon what about that na bulan ni mbaga na laptop viruses batakina dengue fever Sandon. Gitu kita cuma biar ni butuh cuma nak ketana, mile ciko. Nak tamang butuh sarana na gini soal, oye ubah kau icat cuci reawan ni sara. Sandon. Tanggungan awam mile liku, anandam cuma nak mintu bisa kalau ngatek nak mintu. Sandon, bambo tu nak koloni na bagaimana tak koso, ana singabina liku. Bambo tu nak gini main, matakan singan dendai. Turang na bulan na tota na kena durumi tu na bulan tobi mate na bulan molumu turang senga tu na taka warag su na giri turang usa masu na matangan ni singa ni kuwa senga ni dona kain rendre be kemuni nondo to bulan ni wawa turanga ningai taka man kino na bulan nanda kuna mena duri turanga mena tuda ke mena taka mena baga do kana no kolo no muni bossa kino na bulan matangan ni singa ni dai no na bulan na lvena turanga na bulan tobi mate au sa tu nrubu na li tobi mate hal ni bossa murra bossa mini na be ndrak ni mbule so turanga au tu nrubu boga tawa yang ataka ena koko mana ni zamuni tisu turanga mertona bakila mertona redna lingamuni mena rauna mbula rauna daka do kairo kobi kina na zamuni tisu ne to bagambula
Amen. Doon ang girito ka sa nagkanduan di sa Bula Binaka. Isa ni Bula Binaka na italtala. Bula Binaka. Doon nga nakirkir. Mai. Na kinabanga tayo ba sibit yung kanang konan ni tip ka kinanggon balan. Doon na kanggo saan daw doon baka tungoy bale, daw bosa, singa ni tingkom nung bosa, may virto na vitamin. Au kira ni masulat sumanda na tikinaya. Levu na vanto nung koe bata ki koya, nung bindaw bosa sa singa ni doon na puno tura o kina, au saan bindaw ngalung, au kira nung dobi masulat kina. Sandono. Pinamali mo na, hallelujah. We kenta na now, kenta parang ito ni kuha na matubali, na sustama ito na lengang go. And halo ni siya ni biya pagkatabulidi, biya na taba, bawis na turanga, sama yung dua ito na lengang Levu ni nonda Manoa, nang unubi pagkasibiyan niyang kwan ni Viti. Balata ni siya nga ni pagkipolo tambo. Ang balata ni tubi kenta na halo ni pakandon ni kuya pata ki kuya, tubi kenta na halo ni halo mayeli na halo mayimbulu menda nguni ang kona tuki na ninda katu nonda itoba kaba Manoa. Oboya bari takani ko ngo indo na lenga Levu ni kawai tuki ang ngaw na saranga au bos tuki ngo. Au na suya tan bulni tal kangas. Masu lagi manda matawale go. Watake ile tal nabi matawale sutamatu na ibesu ni ngona. Hallelujah. Thank you Jesus. Sulaga be kemuni na buvale giri chuma ina kabini singdin dai. Turanga dona ibesu ngona kalo ibesu katuki. Levu sarna buvale Viti na kalo. Nona matu buvale ibesu kichu na kalo. Ena kena nguru ibe wasivia na ngona ni Viti, na ngona ni balanya na mataka ni singdin dai. Na ibesu ngona yalo mayeli maimbulu. Kito sa tu sangata na koko ni adai chisu. Ena mataka ni kuwa. Turanga kito sa wakatawa yang ataka na kalo na ya logo na kalo. Ena adai chisu. Turanga kito sa masu na kalo ni visereki na lomani balego. Sa masu na kalo ni visereki na lomani balego na kalo. Oh turanga chisu na yalo ni bakandonu ni ko tunga. Bagai ko na kalo kito sa pouga na kalo ena adai chisu ena mataka ni singini kuwa. Bakatala kina na bibu bale Viti na kalo era vou ditu. Ena ivou na kalo kito sa sereki na kalo ena adai chisu ena matani siguro kuna kana ivou na kalo kito sa sereka levi. Ena koko ni adai chisu ena matani singini kuwa kito sa masu ena vamuni chisu na ibagambula. Hallelujah. Amen. Doon giri tu kasarandua uklane wotu titu ni giri na mataka ni sikandendai. Hallelujah. Ni Sambula Binaka. Ni Sambula Binaka karena salah. Nimbola. Indo sa kano kere mbimbi sava. Mai, kere mai. Akani nongo ngona lewa. Anda pondende ko sa uchimbo isul na pasawa. Tare ko ti ko ndo na vutu ni uru. Ndo vutu ti ko na ulona ndo ka tambari ndo ti ko na sani matap. Terasa ti ko na nong ndo vi masulagi na turan kaltala. Nongo ngona lewa. O dinedana. Nadana ya lumite ser tambua. Ito kana nona takazaka sa mainda puti ko mo ilo manipale. Terasa ti ko ndo vi masulagi. Hallelujah. Kaya ko sarap ito ng television, tarasarang na ulo na lubyan mo niya lewa. Sa kabarong maso ni ko talaga sa Taufa. Oti ni maso ni ko, baka na kalo, may ikuturo raw may. Balta mo na rin ni ko na kau ni kalo, kinanumumula, kinabuli ni lewa, kinabuli matawale. Hallelujah. Ni chisu, nada ni bula, nada ni besereki, nada ni bangataki. Au sabato sa ng bula, na bula na yalumita. Ena matani ko, iko na mate ni mosi, chiko na uluna, mga tigit-tigita ni Russia. Ena kauka na ni chisu, nutani ko. Au na urata na lali sau, na wasa muri, tira na ng bula, ena matani ko. Tura na sau, umbira na ng bula, ena no minglas sosra. Au bato sa ng bula, au bato na besereki, bato na bangataki. Ena matani ko, nada ni mindara masu. Binawala na ng bibambulai, masu na mi chisu, na Amen. Hallelujah. Me bakani sa tombo kikenda ko ngauna na kena ibagaraw nga may na sinikan dua kina sinikaro na kawako na bi singa Levu bagongo sa kamaraw dina ni Rauni kitubing garam Italiani na patapatango and miracles do happen. Sinikan dua kina sinikarua. So I take this time, even though our prayers is mostly done in a Toke language, I take this time to thank you all those that been watching. And you are looking forward to the program, Miracles to Happen, 11 to 12. Not forgetting other programs, 8 to 9, Power in the Word. And again, we'll come up the 2 to 4, which is Souls to Jesus. And the prime time, which is 6 o'clock in the afternoon and 11:30 at night. 5 times in a day from New Methodist, we are serving the people of Fiji with the Word of God. Not forgetting, as I will invite you again, to this Saturday,
couples retreat at the gymnasium. Title, I still do. So I invite you, couples, whether you just 5 years old in marriage or 50 years, I invite you. You will come and be blessed with the word of God. So we take this time once again to thank the Lord Almighty for the platform. We thank my television, the CEO and all those management, and especially the transmission team, and also the Qase, that they are here with me to serve you with prayer. Same place here in Turek, in Suva, my television studio. Say, God bless you. Have a wonderful day. In Jesus' name, amen. Vina kay tiko nga buwan na kalon si minani kwa. Balikot si Su na iwalin lang kakita nga. No mo itabi na bambauta, no na itabi na kalon na takamana. Whatever problem, financial problem, or maybe sickness of any kind, because miracle